Chim na ka number lies spot sao phone. Lies spot sao phone. Pokemon ko parang Pagin semua yang utai nak benda ka jingai e barok banyak benda akan lagi yukeris bakoi. Inang duai daga jingai nak benda ka jingdon kam cungi barok. Inang ai bateng ben duai nak benda ka perke barok koi. Pagan betlai fluid kloi naka COVID-19. Inang duai nak benda i densil badan apa yang dijimpa. Inang duai nak benda keinga semjom Cardes Dormia, MC Mary Sangria, Leopoldo, Leonardo, Jennifer, Frederick, Barrister Paul, Dominic, Ignatius Sangria, Outrai Nakar Kokardo, yang kena giga se, pakin dap taga jingai tiga jingkar ko ke jukutrai. हाँ करते ऊपर baru baru mensi makui kajingage jangutrai jangiyo Jesus Christ bad kajinge janguplay lembat kajingya silak jangmensi makui kindon rengka batni barro kogimen pada tengin sange shipor ban itmi yana kajoka mensi yaga jinglang jang Ikipok ki bangilan, hatong ilong ki bansarong, hatong ilong ki bang, penkau ihalati banyak upelai aga jingin jo. Hatong ilong ki beri ki bangkuan burong, naga benda ka jingkuan burong jongi, hatong ngilapin mong pensong siya kiwe, ngila jingai na kiwe, ngila pinjinjang na kiwe. Daga tin ka telit, daga jinglang jo.
Atau kita penting itu kejing kuat jangan kejingim juga. Inang sangat syukur. Bantan mak naga bentar baharu kita itu. Inang kuslai halak mensia kedua juga. Naga bentar di pop baharu kita. Kotrai jis milang kinong milang kibasar. Nimshim la pendrit elade akamanjo. Mila penong bat pensos ye kibeda ketin keteli kecing leju. Map. Nga plan au lay berno berhati komitmen pada bangde poski pun dagi jemparna dagi tim dagi tam dagi jim dagi jimle palanjana dagi jimle palanjana dagi jimle palan pakram krishna namar kata nakarpan ke kumariya kui kabayaisan kutesus yakianya berkiri Badiati komitmen kora, menduai nagabendan habu try ublay badan bar unisa negi, padendala mafi di popchen, nielam digi shaga jingim bam jikut. Amen. Tong India dua, inang bu ya kejing tumu cumi, lembah kejingnya sain lang cumu, bona venture bakoi, ubishat pad nongi kahai bana. Ayunang dua ina kabinda cumi, pangin deploy ha kejingnya pad kejingnya syirkam yau thai. Inang ye betai dua ina kabinda ki bapang ki bashita, nang kabinda bahar ki puri ki berkah. Pada kejing air kejing ti jingan no kejing beli tasmi to ai ki karpan ko blei badan por barro bangi ki barake buram yagasmi ka shabani jamu bishop bonaventure bakhui min yo jimmen toy nege jingai bapawna jamu Bagin pertu good baravor ia kejengren kejengir jamu. Da utrai jengir Yesus Kristus kuat jamu. Ubagin pada batansha rengka berdi. Haga jengela kawai jamu mensia pakui. Uwe ublay juno la juno. Amen. Kacing pulih berikut, kacing pulih dan kita boleh saya. Kalau nak kebaspau, arkan pasan ada tau, arkan lain ada katri. Uterai wong kuni, ko Assyrian, pi utri kacing pitar jonga, pi uding sempat kacing pitar jonga. Persya kajan penriu baklep belai, ngapa yau, dan persya yau pan, pangapita, ngai hukum hawu. Banshim, Baiklawan, Ban Kurup, Kimar Luti, Ban Kerjang, Yaki Kum Yaki Kiti Hakiliti Snow, Henry Usim Assyria,
umut setia kumta. Pat kadonut jongku kan berkat kumta. Pausi kadon hakadonut jong ubat penjot tiaw. Pat ban maj napang yakijaj penriu pepun. Naba uong. Da kajing klain kakti jonga ngalale yakani. Pada kajing start jonga namar ngadon kajing syompang. Ngala pendam yakiput kisam jong kajaj penriu. Pat ngala kuruk yakispa ki hajar jongki. Kum umasi kertong ngala penlim yakitu ki basyong hakakhet. Kakti jonga kala syam kum hakas kum sim. Yakaspa ki jaj penriu. Pat kumba ki beriu kidum yakipeleng pala syai. Kum taru ngalalum parok si perthai. Pat om syam dan menu ubat telap ubat kentelap ya kathap niang. Lani ubala ang kasyuntur, lani ubala paksim. Hatu usti utkop ya ladi persya utaw bakhet dam. Ni kekurat kan penkraw ya ladi persya utaw bakot daka. Lah kumba uding tu udai talan ya utaw ban rayu. Ni uding teni udai ban penki ya utaw ubang udai uding. Namar kata terai kipan. Unpa kajing pangswai habedeng klawat baklan jonggu. Pan hapo kaburom jonggu en pen klang ya kajing kluj terha kum kajing kluj jong kading kaktin jong terai. Islam ya boleh. Nakasam kana banyo spa franco. Kana banyo spa franco kasam nakasam. Pamela terpau akibat varian yang disumaya cokahima.
Kajingpulay na ka-gospel mag-buit ka umakiyos. Kahuram hari Israel. Hakata kapor, o Jesu ula ong, nga aymo iyami, kopang kotray kabaning bad kakandal, na ba malaburi yakini kiye na kibasta, bad kipasya, bad malapanpaw yaki hakirit kiriya, hoy kopang mala ibig kunta. Yak ye baro la penkamdi hana da upa jangan omdon bayatu ya ukur laitan upa omdon bayatu ya upa laitan ukur bakitu hakiba ukur uibik ban penpau ya u ka gospel jom utrai Kacero Epikris. Kokimen kopera pati utrai Jesus Christ minta kasih kabala kakin mau burung diawu Bonaventure Bakui siapa Bonaventure Bakui ka haba enda kekemi kalata ibu ulang ukulum batalah pala badan haga jimma jangka jinia bata kemi kipakim shimla kermen bau diu kena ukulum im de haga kakapon u Francis Azizi Bakui ulawan banduai na kabenta ni kulum kemi kipakila kata ibu Francis Azizi Bakui ba untuk duai na kabenta jauh ni kulum bagi bakim shimla kermen bau im Badado to for Francis Assisi Bakui ula duai hadap ni kulum uni kulum ula stang banyok chini Bad kini ki pangkila aya u ya ka kerteng Bonaventure kabamu jingai cukup ya ka jingim kabam Bonaventure ula yopedian kadai nama ka jingir sikun cukup le Bad kila ay Bonaventure ula gift ula jingai cukup Kohimben kopana nadu ke por uni ukena ulan im kum jinai jogo belai ka jini ulan ken ma ye ka kerteng jogo padula im tek ka kerteng jogo padula long bisha padula ki kai la nong kai bakrao penyedap ke kabada ya baro ka jini kai jogo jis ni baro ni dam Bonaventure ni baro ni long jinai jogo Ngidon pun ki la pagila banyo jimma jingsir. Lesegin jindalaya habun sing nama ki accident ini kita. Hendra nakita baru manu malayanda pada ubel pada ujis. Lesegin ki por gin kitma. Hendra hakita ki por keti cuma balai udah tanggal cumi penyada pensumahi. Tengi baru ngilong ki Bonaventure. Ni baru ngilong ki jingai jom ubel. Bagi kon jumi ngilong ki jingai jom. Ya ki ikasem baru kawai ngilong ki jingai jom. Lada minta ngilong jingstan. Lada ngilong jingi dia ubel. Lada ngi shirhan dia ubel. Kataru kata ki jingai jom. Lada ngilong ki jingi kata shirhan. Kataru kata ki jingai jom. Lada ngilong di bakwai bakia kata ki jingai jom. Ladang ilon kaspa kapel kadega jingai ju. Ladang ilon lain daga jimma pakai jimmen sam kadega jingai ju. Te ngidon ka kana ka kran ban om ngidon bun ki dal jangka jingkar ku kabang ilayop pidian nyautra. Pakai gospel ni bagas ni ilayos no. Ujisu udah somu ya. Ngaimu yang ikopa. Potrai kebening pada pindah napa mela buri yang kini nak kita start nak kita siap. Bad nanda ulang
penpau yang baru syakirik kibria syakik kelung kena kabamur ubelai upa kam jan bad ikon jeko bahat kikelung kena akibat baria kaya kabau kali Yesus udah dikaya lembah kane ketenti kabani kau ubelai ulang upajo ubelai ulang upajo walau kam ia ki barit baria kabamur ukam ia ki kelung kena ulang kau akan paman nadam syadam siapa ke jinlok jemu hangi balo haki beri bakoloi dan syashroria haki beri ki bakoloi dan syanya yang haki beri ki bakoloi dan komu yang tenaga tahu ujisu utsautu yakani ujisu utsautu syaikadar yakani naga tahu haba ulajid ya ki apostol ulajid ya ki barit baria shimla marek syaka sor Jerusalem ne sor Jericho banji yang ki barispa nanto banji yang ki bastan nanto ne shimla marek apne ki Farisi bagi Sadusi haga bagi kot yalla ne bagi lagi bastan bagi basya shimla jid ya no na apne joki bandong ya apostol ula jid ya no ula mare syaka duria ula mare syaka lika ula pay yang kita keimpor dari beriu ula pay diberi di bela syaka dain dari beriu dari bastan pasian nanda ula jid ya ki apostol naga bakadao ngimyoi ya kano ke quality ya ka jinlang kaba kam kerpa ki apostol naikno ya ki pok joki lain no ya ka jimbi joki lain no ya ka jindona joki ipelka bara ki apostol kilo ki buru badan bon ki jindona kenre ujisu ulasnoto lada halle ji ya kita ki bastahan ya ki berispa na tasmer Jericho bani Jerusalem kini melawan syempang yang kaba ubelai umut ban penpau lasa ubelai kunang pindian yaki Jisu ulas nautu yang ka jingkut ke jom ubelai upa haba ulas jin yaki apostol yaki senran ban ubelai upa ukentai yaki basian kaba mut kita kilang diberi masalah. Kapan ina ngeroi nak jenis dah? Niskan ban kelalong kita sarong. Kapan ang kelalong kita rispa? Ombe baro kita rispa. Kadang ke jenis nong hapo jadi nistok biang kaya lagi. Niston kapnya Yesu. Tekinong wadruat yang ubleru. Kisang mengkuan burung yang lagi. Dina marjona. Dena marjana ngalong rispa. Ngisay Diyos no kiprikyo. Dena marba ngalong treshito. Dena marjana ngalong rispa kandi. Mano kalong dena marjana di rispa. Pilong rispa na maru beli na itik. Banting bahaw ya kapurang jomo hakinga senjo. Pilayo ban kulay. Pilayo yang kita, pilayo bentre lagi ofis, nama boleh ula ibit, ula sekali ibit dan penpau yang keburung, apa boleh ula penpau yang keburung jonggu haki hingga senjobi, pilalang rispa, pilayo ikam ijam, pilayo paspa yang dieksa, lada boleh beno, umur dan beno yang keburung jonggu, pinon Yesus. Tengah ubelai ulah jid yang ki apostol Yesus jid ki apostol ubelai ulah ibe kini kikul kilapia kilang ibani daria. Teng ulah sedang penpau no yang keburung jo. Apa ubelai ulah penpau yang keburung jo kau Petrus ubadong rian ubadona harkom ulah yo
Ulayong ia kajingit kabagerpan tu boleh. Pada mekapa ia ka sojomu, ia ka telejomu, ia ka jimojomu. Kalau stampan kende naga benda kata kaburang ke cukup pau ia ka. Habaki ikoi kalau stampan kendrit jalade. Ublay na penpau ia ka burang. Kau iman kau mana? Minum teban keren sarong ye lain no ia ka jingit ka cukup. Nium demen keren sarang ye lain no ya ka burang ka jumu bele ka bapau hani haba bele ule bapau ya ka burang ka jumu ni la jing ko jikia ni la jing bahriu ni la jing sta ni la ya ka sur teknin demen keren ni la ya ka sur teknin demen keren sarang ye ka benda ya la namarjo na namdon ye namarjo na namdon ye Namarube nadon shadow. Namarube nadon ikas. Namarube nadon ikoni. Namarube nadon kaspa. Namarube nadon kajinko ajinkia. Namarube nalayo ule. Namarube ule nalayo jinge. Namarube nadon jinska. Nide benang blame ban juma. Nakata dawo men babana. Nidon kampan law kita minta. Ublay ibig ban penpau tan ki barit ria ki apostol ki lombu ki gelum hakamatu ni hapan lombu ki gelum hakamatu bulay bandung yomat ya kaburong kacu nama ublay ki ban penpau ya kaburong lempau jisu hani iway pa iway ladani ye ya jisu hada jingin jodi kane kaburong kacu bulay kan man pau hani yang kaburong ke jumpa pelai, yang kejingit ke jumpa pelai, kejingit sini ke jumpa pelai, kejimmat ke jumpa pelai, kejingsuk ke jumpa pelai, kekaspa jumpa pelai, kekaspa mensim jumpa pelai, bahar en salong ke jumpa. Henry ladang ni sakut kejings dapat kejing sarong jumpa perke, minumlah syempang kaya kejingkut jumpa kejing duai jumpa, kaya kejing duai ban syashitong. Ban syajingi kinam snotu ya ga jingul jaga jing syashita ki basta kin dapai kum pa yang kedor jaga jing syashita kedor jaga jing syajingi ya kedor ban shin menda master koi mangasi ya kedor ban lay plan ya ki pop kin dapai kum pa kuat ya ki sakrament Henry habangi lagi bari utrai kun sepen par ya kaburong kacu. Inang sangai syifon. Ban bor na utrai. Bangil lagi bari ya. Akapat utrai. Bakun tepen par ya kajing maya kajingi. Hani kasenci. Kotrai Yesus kerkodon ini. Pelong ini kajingai jome. Bangil lamba kabor. Perkomu pasyachkor. Bagian rengkatan. Dah kajing senewri mensia. Kaya putra Yesus Kristus. Penginiat pada kajing eju. Ngange kau mulai pada orang nangkang kami pada hal Yesus Kristus mengaweju. Putra Yesus yang berapun nama siang berkui. Yang berkata kepada yang bersyalate aku Pontius Pilatus, laksana nayo, ulayap dapat yun, ulayap sekibayan, agas ni kapanay kami pahat sekibayan, ulayap sabani, usyam sa kamon ulay pa paton pong paton, nanggang matang kandisap sekibayan berkibayan, nangit Romansiyang bagkuy, agabalang Catholic bagkuy, agasinga sila kuy, agazing maaf kitipon, agazing lipang kedok, agazing impang jikut. Amen. Mention akan nama Laispa atau Kulai. Laispa atau Kulai. Dan kupaya wangi terbang, dan ku
Kaya duai mo himen kopal. Baga jengkenya jenga ba jengki. Kallang ka ba priyan ko na oblay upa badan or barra. Tuhan menjadikan di jongki dan benar sero beberapa makatan jong. Kaji mentoi pada kepala pukul jongku baru kawai. To angai baga nega jengkenya ya ka balai di kentang siya keterteng jami. Kan penkoi kini kotaan. Patkan yalang ini nak kawai kasih siya kawai pa. Ban kam jan siya ka jengim kapani. Dapu keris utrai jengim. Amen. Utrai undon rengka batim. Mereka berhidup. Token tiu yanak di donut. Ikut kisah dan Penginai mu ya utrai oblay jengim. kasih koper kedai. Dashisha kalam ka bacham bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penem yani hamal la ki pa bat ki jaka banai ko yame token ra koppa bakui ko play badan mo bat bam jikul lamba utrai jangi u Jesus Christ nama kumpa mesha ya kabalan bat kemen agas ni burom jamuri ku jamme u banaban jar kunda ho me penkalai ya ka daga nuksan jangka jingin bangkoi jo mehikai ya ka daga kenti ka jingela jo padmecharai ya ka aba yes u yesai ka manjo me bakunda rengka barkat kenhon jo yakal bakiri kui ni ruai ya ka jingruwa ya ro ya me kapa klan sange ni pen pana. Bakul bakul udran, bakul ublay kipan, renbat bertai kita, dakaburong jombi. Tuhan ublay hosana, kabut dakaburong. Tuhan ublay hosana, hosana junong. Ya Roh utama, akan bertai putra, renbat bertai kita, dakaburong jombi. Tuhan ublay hosana, kabut dakaburong. Tuhan ublay hosana, hosana junong. Ko himmen ko pana daga jingi bashir hem ya utrai penginang duai ba untuk pen pau ya ko borom ga jenu aka jingim shime aki inga sen aki ko dikti aki himmen ke para ki mi di pajo aka balang maro kawai kumba utrai ulaji ya ki bari dhariya pen pau ya ko borom ai unang sno ibit ya ni unyai ibit ya ni ba bannom ki ba khalai ya ki ko borom jeng aka jingim jeng inang kerhat ba untuk pen koi pen kiak ini apa yang jemi ya kita paham kita syaitan apa yang jemi dashish melon ko bakoi katrai katamai jangka jengkoi barau nama katami karpad yami to penkoi penkentang ya kini ki jengkarwa jemi badak babak ya mensi yang jemi Konga omje ano jangki bakinduk kelalang ini kamme bakasna jangutrai jangi wo Jesus Christ. Haka por baladino yabu padala ka monsnobha. Ula padiyan ya ka jinsha shito. Ula shim ya upu. Badaka ba ay yam. Ula kadiyan yabu
Badula ay halaga senran ko. Toshin bato bang na kanipi baro. Nama kani kalong ka medjanga. Yang ka ba enaiti naga venda jompi. Hakaju kerutamendala le bang. Ula shimya kakuri. Badat vain mo biang yame. Ula ayaka ala ke senran ko. Toshim batu dig na kane pi baro. Nama kane kalong kakuri jaga snam jangan. Jaga jutang bati mai bat bang chimpu. Ya kabayan penni naga benda jampi. Banaga benda ni babu. Ya kaban maaf ye pipo. Tole ekani bankan mau yana. Kosnam bakardor jungo Chris. Tepat koi yani. Tepat ku penkoi penkiak yani. Tok yada yani. Kajing maya jom kajinge. Nama kata, ni ke bapenda ya ke jingia pada jimi pajam. Ni terwah kami katra ya ko jangga jingi, pada ya ke kuri jangga jing penni. Ni daing waid namar belanyam ye, ki babit banya hakamat jamme bakan syakri yami. Da ke bas ngever ni terpat yami, bani kita ya binta hakamet pada senam kuris. Ni lau ke bela penyat telikawai da umen siyem bakoi. Tekan mau ketraya kabalang jom, kabala priyang asatala kapartai. Patatan jana ya ka akajingi, rengka bado Francis upa akoi jom. Father Anselm, administrator of the diocese, but bado kilingdo, but kirinium. Tekan mau lemru ya kimen kipara, shinran ba kinde, kibala yoti ya data ba karman ya kajingi pa. But ya bado kibala kalat na akajingi snake jom. Kemudian ini sebagai jenis syai kekebacan ini. Tapi istilahnya ini baru ni kerpadi ini. Kenapa mereka perkemari atau seperti berkui, kami cuma boleh berjasa berkui dan kurim cakap, ki apostol berkui, Bonaventure berkui, Francis disease berkui, but baru kiri kui, kita bersama yang mereka tenggelam pasti. Hindup long kita bed, benda benda yang mereka jingin bangjuk, berbagi niro, berpendon berong ini. Dan ukun jamin uji sukris. Daw lembadu bataku. Kalau kami beli pa badan pon, hanya jingelong kami jangan mensi yang bakui. Barong keburong pada jingero, jenom la jenom. Amen. Tentuai pembawa Yesus lagi kaya ni nagabenda para kejingkan kamjen. Ayo tayang terku penlai tu dini niadawan sama ini ibai pai. Kopa jemi bapa bani kalong kapakui kerten jemi kanwan kediman jemi kalong kapon jemi haki kendo kumpa bani. Kaya ni menga kejingkan jemi kapakaragas. Pada mat ini kegiringkan jemi. Kumpaniro ni maki ke belesio ini. Berpadilang ni isa ke jempensoy. Henry ke pelai ini naga basini. Tepelai ini kerpat ketrai naga jinsini bago. Kamdame na baro ke jimpang jinsitom na ke COVID-19.
hai cái jing spoon jam mình to ai jing sut jing sai hai cái snake jami kenang ba da cái jing ra cái jing snake jam mình ngin lai para bo na ka po but ngin ya jing da na cái jing jin ja ba ro kan ba ngin ngam ke me len ti ya cái jing mình bat koi but cái jing wan pa chung no pe in jami o Jesus Christ Nabar ka chommi ka long ka ima, ka chommi ka bo ka bro, chunam la chunam. ko trai Jesus Christ me ko bala on ha ki apostol jam ka jing su ngai happy ka jing su janga na ai happy wat be ke pop jami henry ya ka jing ai janga balang jami bad ha ka jing su gon jami tai ha ka ya ka jing su but ka jing ya le ka wai ka tum da wan jami mame ko ba ngim ba da sancha juno la juno Amen. ka jing su do trai kan don ba ra bo reng ha ba team Pray God with you. đắp ra cái chuyện đó trai tôi nghĩ mắt Bakit no ikaw ka bertahan? Terus masin ay lagi. Bukod lang ko, bakit no ikaw ka bertahan? Terus masin ay lagi. Akami ukun lambaro janga pade akami ubakin na ka pop janga pade so ke to ke bala pasha ka jing ka wai janga ukun lambaro Pagkatapos ng pagpapagrupo ng mga English ang pagkakit ng sin ng mga sakya. kamen Islam janga Chris kan riya na sha ka jing bam jifu
kapalay ko pa. Melamupang kami. Melamupang pag-ibig. Melamupang pagterang bentempau ya kaboram. Ya kajimpayan jam kapaning diri bay. Peluang ini ikut di bawah bar. Beliau pediam ya kajimpau jam kaboram jam yang agak jingim kecumi. Patrai kablay isnomo yame. Nagabindaw ko jam yang Jesus Christ. Kau Jesus lagi. Melakwa banship yati ke baro jamupa. Pag megwa banay hani. Pagyo hani ko Jesus. Ya ka bo. Ya ka itya. Ya ka jingi. Ya ka jingi sene. Ya ka jingko jingya. Aka mekka pachumi. Kau Jesus. Ilang ilang dapat. Ilang ilang hona. Ilang kam yami. Ilang kam ya ka jingya da. Jing sama. Ka jingay joy. Aka patay marok away. Hagi ingasam jagi. Agi ko yiti jagi. Yani ibang di bacito. Yani ibang snowsi. Ibang snow do jingkarme. Patray jis ko hagi ne telusman. Nyai tiya mar ki konjame. Kita karpa dia ke jingwai na kawitan jagi. Nai ti patray mar ki karpa. Ya ki bapak ki bacito. Ki badon kam ya ke jingay jame. Manifeste vano jagi vano ya ke jingay ke jingkarko. Ya ka jingay joy ha ka tertang jame. Shimdi Muya ini ke Yesus, penkai penkia ini ke Yesus. Ya ka pertai baroko bay, kamta mena ke COVID-19. Ya ka jilang jogi, ya ka nafis ya ka itia baroko bay. Mena penkai mena pelai joy. I bought ke Yesus nita, kata bought ke mena pelai joy. Hallelujah, 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 hallelujah. Totrai Kristo menkai ya kita sangi bacitram nampen kami. Hallelujah, kita bangsa di kita aduka. Pesau ya keberom kami hakikat kami. Agar kami akan bersama bersama. Apa yang kita diberi kami. Menang pesau ya keberom kami. Menang yeda menang pesau ini. Menang peloni ikon kami. Ada kita dikai kepada tempat kami. Aman kita for dengan kami. Yeda ini ke Yesus. I bought it to Jesus. Hallelujah, to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tong niya Dubai. To ay ni karpa ay kotray. Ba habala pendam yeni dakat kini ki jingte se bakraw. Ninyong ya kabainam jangga jimpeni. Pagmangin ang sangin. Banyaya ram yeni. Da ukris utray jangim. Utray don rengka batkin. Play badon or baron kakuya. Upa badokon bado mensi yang pakoy. Jalisut menpenpana itu kubal babah jeng utray. Da jingim da jopi. Senang menambah siswa arsam. Jelas, amin.